ijab accimila mana hande ko yiɗanta goɗɗo goo ko hoore ma pour yiɗangol kadi hoore mum na añangol goɗɗo ka iccatu hakkude man Allah simi faami kon a faala wiwde mi jomba jaajama so tawi non jaajama mi na minen haaldidi na kanko mi faala na kanko mi yiɗi na kanko mi yiɗi mi sikki haray ça n'a pas de sens ka ko fima on sa ki faala ɓayɗa yiɗinmi jaɓanala ɗum ɗon ijatu ɗum ɗon fiyallam ya welala a volantum si tawi a découragé ke fii ko halduɗen kon probléme ala miɗo wawi laƴƴirde gite makko go non faala ka noon woni ya daari nokku gon faala ya jombu jaaja tout sauf ça mi watama waɗande ɗum a welalam ɗon ha hatti haali komi handindintinma woni ni mi anima koyemi tigge mais si tawi an ko on ɗen hakkille ɗon wonɗa ardude haray quelque part je me sens vexé non jento to min on suis désolé de te dire sago an mi foɗiɗoma noon wullintama faltake ma wadde tiigo mais mi wata waɗande paɗum faali ha jaɓanala ɗum fiyallam jeeƴi non jento mi hokkima abolan tum mi hokkima 2 jours si tawi a wawi respectude ko mi innuma ko ok si tawi a wawat etolan tum non ande min ko yurmede mi wonma jombe ko par ce que kadi miɗo yiɗuma kono mi wawata innugol miɗo faalama ara fewtala wiya yomi yaw mi tigga jaabirawo ma ala suis désolé ɗangarɗe kikkiɗe mi rewoya kam non ɗum non mi wawantama je peux pas suis désolé de te dire nene nan kentiga ɗatumini tun ɗatinni nan tigde ɗon hande mi welta addi dummi hokko addu ko honno waɗi yiijato ha nene min yejjatude yewti de kono no mi yiri no yijat sikkasimo anniɗo kere allah ndettutumo woni andi ko mami haalama mum tamo mi jeejamo fiino jaɓira fiino fiancé makko ɓewira joni noon ɗum ɗon a murtimo murtimo de kono joni joyi ma ɓiƴƴi koy e lanno koy fof jonno ko o warina sorannomo dolu kon kesum ɗum ɗo mi jonnemo kono tuma noon min e waɗa min jombiɗiɗi de sumta ko ɗum noon sikku e makko hara ko lanni few nene mi jonnamo coñcande o yawo jero yala mi ala de jonnugol mo coñcande simi sonnemo ko coñdigo mi jonnemo coñci kono simi soodi mi jonnatamo coñciyande ɓayna fiyo jera yiɗo hande no wayde noon ko jannejo meɗe ko kanko ñaami nene makko e babini makko joni noon ndarno moltiramo gasi nene mi multemo kono onon kadi waɗi ya soode mami ya ɓiɗa woni ya soodanmo coñci kesum o duwa ka wattade kesum moodi miiɗa few o duwa ka wattade kesol ino ko mi yuganemo ko don ka fere mi ya mi yuganamo toon ɗum satta 2003 mine mi waye ɗum kono mi jonnatamo de mi ɗon ko mi fara noon gasi kono leyno lani few minani kono wallitoto goy o wallitoto nayi on sukano jomma so jom ballan ɗon en billa mi wattoto kono no yaray koye noon yara karmo ko no biyoɓe ceede no hen wala oye karmo kojo mum ko naguno ɗon lan ɗo on ɗon goy andi o innanno mbuuɗi mi jonnaali mo min neni meɗen ngaɓi seeɗa kono mi ñowtay mo addu mbuuɗi seeɗa kene neno fala wiɗo onon e karmo kojo on wondu on no foti ha nene onon na sofere jopaɓe ngangon kala suka mo yiɗon labaɗo ha on no foti ha on no foti mawɗo on no foti a foti ha mi yimo tum mi andi on ɗo kelɗanayla ɗon noon mi geray mi weltita mi weltiti mi yehi joni waala to ha weeta si weeti mi arta ko on suma noon ndaare mi ene fi allah wallelam ɗi ɗum ɗo min won jom bala min sukan no welanam iɗon anndi no yijata nayi ɓe ɓaɗodirde kanko on gorko ne mi yiɗa ko ɓe ɓaɗodirde ta an tigiɗa andi si o jom mbima joni haray lanni jom batu mi heɓa bobo jomi nettira
min ni tiram kono nene yo min ko fi o gorejo mo ngaro do feno mi halani yo hammi ro kyo be la tala eno ko ye ino e ko penga yesela o ka ko mi na bonni de ko lannata Yota ukkindiran e makko. eno Ba ko gorejo mo meɗen haldi weldi kam meɗen haldi ko moƴƴi. Yota ukkindiran e mo. mi on gorejo mon no wela Allah mi on wela Allah de no wela Allah O feni hoorema. o feni nda kanko yeyno ko pe nyanyo sela ko wala mo bu gero ngan Hey. Kindi. on tigiri ido ngandu o feno Merci. Jokko haade. Mo andi ko min piirino ka kare fuɗɗo. ye mi no nena no bebi now Min naali goɗɗo min mi nawi kono eyi. Goreɓe am ɓe mi accata. tamero ya gorejo am o nena no ukkiti min anda tum nena no ukkiti O kaltilan. Mi deppi noon mi yimmiti. famol ko won ma haalambe ko iɗa anndi hannde aduna on no yaaji kono eno ɗuuɗi ka fottete est ce que oɗa faamude hannde min naafi wondema haray ko fii ɗuuɗi weldirɗen ma ɗum ko fii goɗɗum gono toon fii ko boni o jikke laaɓuɗe a faamude e welde ha hannde kadi allah a sefe ha hannde accu hakke feƴƴaali hakkunde men ha hannde ko boni feƴƴaali hakkunde men allah mi sutti e woni goɗɗo ko sutaɗo kono kono mi wolantama ko ya ndartu moƴƴa par ce que kono mi faalama haalande faama moƴƴa ɓay ka pullo tukunkun no ka nder kosam tukunkun andi ko foti sen yewtay explicanan no mi famira sa yewtiri andi sa ñamisa to ñamisa no woderan jooɗi ɗa suti hunde min mbiyaɗa mi dar wara mi sutaki sifanola ngan tan ka mi wawa e famude quoi s'il te plaît explique moi yewtan andi sa yewtiran heɓay no mi ɗettitira mais si tawi a yeehi ha e lawol a acci ɗon mi wata famude quoi ɗum yaɗa anndi min ha hande min mi maranalema goɗɗum ko toni ka ɓernde an kala ko mi yi mi daari mi tawi ɗum ɗo no moƴƴanma ɗon mi haalantama lutti sa hutora e sa hutorta ala anndi noon kadi a hutora par ce que miɗo anndi ko giɗo maɗa e haalamma a faamude ɗo anndi ay sa yiɗa ko mi haalantama kon attante waɗugol fiita mi seyti miɗo anndi na fi mi annda nanni ñande goo kadi haalna goɗɗo enna falaka mi seytiran holno mi faala haalande ma ɓay min nima tutusunoɓe kosa andi kono mi faala o ya jombo jaajira on moi je suis pas d'accord avec sa petite sœur few donc sin faami décision ko mi yamma ko wolde dan ko min kadi mi waɗu ɗum ɗo merci ko ɗum mi faala yaade sa yi mi bisanima mi sikkuno a faamay non min mi tawtade mi wona ɗuma de ɗum ɗon ɓernande jetta ɗum probléme mala andi goɗɗo wondanta e ɗiɗo ma tato ko fiita uno fiita ukko si tawi enen ɗiɗo e weldi mi ari mi expose anima probléme ma nga réfléchis par ce que min nano haari ka début no ɓoyli mais si mi ari ha mi bon mi daari mi tawi ɗo ɗum ɗo mi tuwa wadde na probléme miɗo wawi wadde waɗu ɗum par ce que min na wahide ka an a yiyata voilà an kada wahide min ko mi yiyata weldigal ko foti si yimɓe weldita goto suudu oya merci andi pullo innayyi si unoɓe no unodude tawi suuɗidir leñaki ne par ce que sina ɗum ko wonete ko ala e laaɓu faami na probléme noon nani mi weltike vraiment pour la visite mi yewti min kadi mi yawi ha ka anno gaynayi koni ara yarata cette fois ci mi décide sa arale ngal ne yawta touri fi anda ko ndungu ni foti noon awa merci nani acatu billahi mi weltike merci infiniment ok merci bonne journée Allah wallahi maɗo ko ande sike woni mi miijike haa mi ronki kotan depuis min yewti mi haalanimo ngol konngol ɗo kotan wallinay dépense o tuggatala ɓanonda andi anani haɗa e wallinana ilal dépense o waɗa e piiji ɗin fof kono haala fus konngol ala hakkude ami no a andile hakkude e koto miɗe weldi ha ko gonga ñireɗe ngal haɗa min kan noon ɗum komi haalima ɗo na ko sattimi min mi innayi na ko satti mi miijitike haa mi ronki mi tawi ɓay an kadi miɗo andi ittiri haa ka weldigal mon ngal woni ɗon
ita mi déplace dara fi ya walla fi Allah en la be jaay walli to dana ko tan jomba kunji o ani o miiji ke ala ko gel antigri da andi milier men on hande si goddo jombama minyirawo jombama acci jaajirawo kono be woda be na jaaja makko ko bandi be na jaaja makko ko angal pewal munga jaaja makko asikaka halaji din fofu be halde min no ma jaaja jungo explica ila haw fala mi woni ka place makko mi tayle ko gonga no sat mi tayle mi ardo falo ka diran sugo kono mi ala shu okay nani ko yow kono min sia andi no la ko fiiso no Lasta no. ye andi min e donguya kila pay fu yaga ko ha men chan ko minen dido goto wata empêche golla gulangol tunguya gonga an tigi ko humbo fa halani do hawla jaaja jungo mi fala ali jungo okay simi fami ko saburu nota joma ko sabudu nota yoja wo kanko wawata fiancade minyirawo après chono imagine jaja ko mo fiancé on tigri inni vraiment mi fala ya jungu jaja et puis jungu ngadi expliquer raison makko c'est une raison valable jon kollo andi kon watta yow uttina berne maade wada wasi ko wonda wola dilando kon kayni watte jaja banne lamdo parce que min si alors dan min ko téléphone mi non dayno yi andi goto ala be fewte day mo buri lammi ko mi yottom ko onala e ko yotto nan ko minana ko hakkude ya me wudi min si allah lan be ko mi jilaade fit fo ko tenna fetti wasiga ni wadde ko faalda ko mi wadanti dum si allah lan to jebi ittu ko yomuda to kun du yomi sama imagine jaja sa etani goddo ahad jungu wuli ha wi fi alla fanta prometa minni je te le promets parce que mimi sikayno mi ronkata ko tan kono jaka mi tabi no wodi ko mi wawata andi ko mo ron ko hebe mo kala ligiti ankadi ni e higina mi inna ma ya sela gida goddo mo mi metti si faade ka no metti kono piiji go ida wada na ko welata wonki makin ko watta ko moƴƴani ki gonko dum kam wadata ella la era joyi nan utti werna nande sa walli lan don halay alaka wadna mi walla de dum do selle Si mi fami kon a fala wiude mo jomba jaaja man stayni jaaja ma mi na minen haldi na kanko mi fala na kanko mi yidi na kanko mi yidi sikki haray sana pas de sens ka ko filma on sa fala bayda yidim mi jabanala no jatu dum don yalla ya wela la volantu si taya découragé ke fi ko haldu den kon problème mala mi do way la irrejite nekko non fala ka non woni ya dari no ko fala ya jombu jaaja tout sauf ça ni fanta ko dum mi fanda ya wa mi woti fanta ko fami non do ni parce que mek mi nyanga to ko su wala nyaamude wala yarde mata wadde ni susi na nangi sabba ko mi jombe susi makko fosa ko makko mi jombe parce que andi jali ket wapola na ko gol ma hala kono ni ha hande
mina naali sifa ɗum gonɗalan explicande ɗo ko jaajirawo sonti wo ko o sonti min nanaali miñan on no yalte fii mum kanko o proposana on no jaajira miñira on proposana miñan o yo jombu yo fiancé makko jombu jaaja ma fante écoute iɗa andi ko mi won ɗon ini mi força miñangaji ɗum ɗon yo walla ko kanko waɗi plaisir makko a faami fof ko ma tun koto ma jombalam mi a faami par ce que ni kanko so jombama mi jombaka wonanemo her ɗum ɗon kadi ko gonga ma mais joni noon ɗandi question an o ko ɗum ko est ce que an taw an hiɗa hiɗi ko tan ɗum haalirta to e nan yiɗi kotoma moƴƴanen siko fii dewgal nan yiɗi kotoma ha min andi do probléme o mi yiɗa forsugol okka o si tawi a andi ko fii miñamma wonɗa waɗirde par ce que dewgal waɗirtake saabu kaare ko gonga ala ko ala saabu mais dewgal ɗon il faut que hara no base nokkugol honɗum no woni base on hara yiɗa hiɗi on tigui a yiɗiramo fii par ce que mo mari a yiɗiramo fii par ce que mo laaɓa a yiɗiramo par ce que do ɗuma objet hiɗa hiɗimo fii feƴƴindingol e makko adami kara ko ya yiɗmo tigui tigui si tawi a andiɗa hiɗi ko tan min ala komi haalanta ko tan o salo min ɗo kan en tout cas komi innatama fanta wallankotoma jombala awa fiya pas de probléme mi prometalima de par ce que kadi il faut que nayomi oblige ko tan kono essaye tum ko ɗum noon mi innuma je ferai de mon mieux mi prometatama noon hay fus mais sa yi tul laatake andumi rongu joni min sina ɗum ɗon kan inchallah waɗay o ñan déjà wasi waɗi min ko mi woni fi ko to am kala komi haalni mo kadi ɗo ko ɗon o waɗa na noon fi jommugol ma anga jiwo fotirɗo parce que vraiment no yewtirɗa noon mi ɗon kadi tu as raison c'est pas facile si miñamma jombama anga jombaka andi wonanimo ni ko suudu billahi susino nangimo wala jaɓuɗo wadde fuus ijjat ko ma tummi jomɓe ko ma tummi jomɓe andi gonga makko andi enen milieu men on no mari probléme so ɗon jobbama joni anga jombaka ɓennade anga sonti déjà ɓennama yakka bande a faami siɗa ñanene ma ɗon koɗodirno ɓenna ko nene ma a faami ɓenna nene ma ni ɗiya ko karma ko waɗi ni wattiri ko saabu ɗum waɗi ɗum ɗo mi faala ya yewtu koto ma kono haala no moƴƴa hami gaddewgal ɗon y a pas de problème déjà je te promets inchallah waɗa minuma waɗa yo walɗa ɗanɗa yeeto to ñamma yo jokku haaju makko koto an jomɓe anani t'inquiète pas joni yomi yaw awa merci en haaldi tama ponan awa fi allah ƴeno merci beaucoup gaddewgal ɗum ɗatoto mangal mi ala kam haalande fu sami tawa ijjat andi ko ɗum fanta min minatama wota juge nokku ngotum juge côtéji ɗin fof an ko faalema on wolɗa kotoma faale mum on wowli est ce que a landike kotoma réel mum ko ɗum kanko tigui en personne o faala koto an hanti kiɗandi ko faala konko jombugol miñenda o i joni hakkude andi kotoma woni jombude naada si on jombiɗo debbo mo yiɗa o naadi ko suudu andi nafata kotoma mais écoute-moi je vais te dire koto a min miɗo andi ko moƴƴani ko tan mi wata proposandemo ko bonantamo hande min e makko sotodiri komin nene koto baba goo yeddalema a faami sa yi mi inni yo jombo jalikato c'est parce que mi yii on ɗon komi yiyaali e miñam non anga wata yiɗe anga wata suɓanade kotoma jamais min mi suɓanaki non non a famani min mi suɓanaki mi ko min o mo faala jombude o tigui goɗɗo tigui proposani mo jaaja makko mais an gadda tawtude ɗum ɗo est ce que a landike ko honɗum waɗi ɗo ɓay hari junku no faala noon few ka junku watake jombede jaaja makko jombaka honto yiwɗa ɗum ko honto yiwɗa ɗum honto yiwɗa ɓippiji ɓawoji terto ɗum fi allah koɗin soñji o wota soñju kotoma fi allah hiɗa andi himo yiɗuma ha hattiyade simo yiɗinam kala ko wolanɗama ko ɗum o watta mais kadi wota ɓittinanmo ha ko dambogal kadi potto koko ha ko dambogal est ce que a nande koɗuma hiɗilam mi innuma koto an no hiɗilam o waɗay komi faala mais an kadi hiɗu kotoma waɗa ko faala kon taw woɗlimo ɓernde nde piiji goɗo andiɗa faala yaradine fatama sa yi jonku tigiri allah ɓokkimo hakke jombu jaaja c'est parce que woni destin makko on ko kanko e jaaja on ɗon wondi hina jiwngu mais andi haala ko aroyo ka min mi faaliraka no sagan koko kotoma faala ɗon acca o yaara ɗon koko faalɗa kon watta wanna ko mene na min komi faala kon koko kotoma faala kon mi faalaka yo jongu neɗɗo mo yiɗa o yiɗaymo
on ɗon ko hay yiiɗamo Après o mariage. taga fi yiɗede on min taw an tigui ɗa andilan min ɗa andilan ko enen jandiri ɗa andi min mi yiɗata goɗɗum facilement comme ça mais jadi kadi mi yimo tum mi yiɗimo fatta jentolande si gorko yalti ɗo joni fima o wi ko an ko faala a faami miñam won ɗo arori miñam won ɗo inni ko an kadi o faala si tawi hakkude ɓen ɗonɗi habbola ko andi gena won hakkude ɓen ɗonɗi ɗo an ko on ko yiɗata si tawi koto makko propose nilam miñam makko mi jomɗira e miñam makko e wiɗa ƴetton exemple ɗum ɗon c'est différence tigi hay nanda ko miñamno ko ma ye yewtu par ce que a jaɓata yewtidede ko probléme ma on ɗum ɗo mi jaɓata fi ko tan en ko min gandi gasi ko jali ani to hakke no gasa noon kadi ko mi wolanma ko arowe kadi yiwede ɗum kadi yeeso Jamais de- yalla dandu e non regret yeeso ɗum ɗo garoyta merci na ko tan ko jali kadi jombata jali kadi ko a yiiɗamo taw anda ko tagiraɗo fi yo yiɗe ara ko goɗɗo wolanamo goɗɗo ta kanko koko faala kon waɗa kono wawi desidande ko to makko oh ske jamma noon kadi ɗo koto ko kalis haala mi sikki oɗo komin nene goto o min andi fino ɓuri nden ka bandiraɓe gonto sitande allah okkorade hey golle koko wi ɗon sima wi ɗo bandiraɓe moƴƴa goɗɗo yanda wonno way kanko ko intérêt makko personnel o andi Gitu. Oɗo ko fii komi yakkirnoma na ya waɗi ni andi an noon goɗɗo wolortako ma haaju makko a wallata wooti few min le fotirano aɗa ɓayno min a jogitiraki lawa jajama na e fuu ɗum waɗata wonde mi sonka e ma mi haala piiji gonɗo tagi nanan bone e ma haɗa eɗe mi bonaki e ma ka woni wadde ɗin piiji ɗo fof ɗum ɗon fotirani changeon comportement ma ɗum few anan to alan komi sammaɓɓiɗa andi sa ɗelilam mi waɗay joni noon komi fii komi lullirno komi lulnomako haɗumanike programme on yaw ito Igettu to ni to mango moƴƴe haala moƴƴan tigiriɗande ɗum no go 6 programme noon ɗum noon ɗum wallataɓe mi yeeyi toon noon miɗo yewtudemo min kadi koye mi abbomo kadi ha kiikiiɗe keto ɗum ɗon ɗumannode keto ɗum ɗon ɗumanno sina ɗum moƴƴira noon de he awa min kadi lan wakkilila yewtudemo mi yeyino to mi yewtima ɗo kadi wo kiikiiɗe kadi ko yojakotola awa jokkama yaton kono komi haalanma kada e guitade na ya jaɓu waɗon ɗum ɗo ni jaɓato na ya jaɓu de foftodiran e guite sodari man ya uddinoto sina ɗum goƴƴiɗan yimɓe ɓen haalay ka awa sa kettiki an o memidiriɗo ɓes ɗum mi ala min noon mi wajotoma woni ɓay ka mihirawa na bonnugol inde ma nden nden woni mi wajotoma woni sa noon a faala kadi yimɓe ɓen e bonɗi nden nden wakkilo inu yo jomban min mi alanaymo awa saka yiggutude komi alama yo jombam mi an tigi ɗiɗandi ka boboni a janɗali on gasal simi jombama ɗo woni duuɓi ɗiɗi an kala heɓay joni ko faalama yiɗuɗoma par ce que yiɗa andi oɗo ange makko on fodda few on fodda ay noon ko ɗum ɗon falɗa watta awa mi nani joni nabude ndiyam nan nene noon to joni nabu ndiyam sini ma yaali si Allah jaɓi on jombayla ma o jombala ñala noon e haala fu mi hala to ko appel mo on ɗo fayda mi tawi tan mi daro hari miɗo ka faydo ko yiɗani ɗo hari ɗo ñamlore fiya tan ijatugoy aw jaja makko boy sirani fo ɓe jam alhamdulillah rabbil alamin ko jam wona tana min naali goɗɗum oɗo min naali to ɗum ɓesiraɗo noon kadi han cembojjugol andi ɗum ɗo ɓeji fof koddiri e allah mi andi no muusi ferte noon ferte e allah joni ɗon nam andi minen yurmede no hakkude amen minen weldigal no hakkude amen
min ni ijato Naam. ko mi do sinaani on nani joni noon komi yiiɗi ko gijjatu haɓde ƴaɗɗa Wala hawtani. mi yiɗa ɗum ɓiɗɗo on tigi wi honɗum Naam. na nene na papa joni noon mi faala yo faamotir mbeɗen wonde yurmande to ɓe wullay tout mi wullay Wai son wullaji. Andi tagaɗo sino gondini fayda kaka ɓernde duwa yaltintinde. O hula Allah subhanahu wa ta'ala on kanko o gayna hamdino e ko nanditata e ɗum. Donc moƴƴere bani adama fayda ko kanko tu wawata etude ɗum ko kanko tu wawata andude. O gandi ɓay fayda